پێکەنینا ڤیدانە عەمری پێکەنینا سەرکەفتنەیە و هێڤیا ڤەگەرەیەش بۆ گرێسپی لێ پێکەنیناوی و پەنابەرندن تێکەڵ دەبا بتەحلیبوونە سیاسەتا کول سەر دەڤەراوان هاتیە بجیکردن. کەڤنارن دەڤەرێ بباشی قۆناغا عەرەبکردنا دەڤەرا خۆ دەبێژن کوش بۆ 10 ساڵان ڤەدگەرە. باکووری کوردستانی حتا ڕقا تابعی ئۆرفا بوو. دیرۆکیان ڕقا تابعی ئۆرفا بوو، گرێدای بوو ئۆرفا. ڕقا کەڤن وێرە گۆ توتول. باژاری ناوی خوا توتول بوو بەری عهدی ئیسلامی وێرە بێ توتول. ژێ ئۆرفادا حتانی فەرێت تەڤێ ڕقا ئەڤەیە مەردبوو بەجایە بەرێز. ئەو بەریا بەرێز. ئەڤە منطقەی نفوزێ عەشائرێ بەرازی بوو هەرێما نەج نەهادا تەعەڕدی تعریبێ بوو. ji salê hejdeyî hicrî da muhawele kirin lê teعریب nebû bakurî Reqê teعریب nebû illa Fransa teعریب kir. Teşciyê bedû ji Yemenê da berê hatibûn li başûrî Ferêt anîn bakurî Ferêt û selehî giran da dest wan û eşairê beraza selehî sivik bû ji wan tehraca kir. سیاسەتا کول هەمبەر وان دەهاتە بجیکردن di qonağa desthilatê rejîma behs de bi horî hate rêkxistin bi awayekî ku êdî bi yasa û biryaran bi nermî û bêdengî dever dihate erebkirin û nasnameya wan dihate guhertin. Piştî Fransa ji Sûriyê derket û nîzama Be's hat ecar tirsiyan ku Kurd vegerin girê spî û derdora girê spî û wa gundana û Eyna Îsê berdên Bozanê rabûn tiştî qanûnî derdxistin. Astengiya bidin pêş Kurda Kurd venegerin qanûna çel û neha çi Kurd eger xanî kitkirî avakirina rê nedidan herdek kitkirî bikirina rê nedidan bav eger dixwaze erdekî teqley ser navê lawê xwekê qebûl nedkirin eger Kurd bê eger Erebê ti astengî ti nebûn qanûnek derxistin islah zîraî gelek erdê Kurda li rojavayî girê spî ji dest Kurda girtin Ereb kirinî heta niha tiştî hene îqar sicil îqariyan dîtin di Kutûkê û erdada ê li herêma Reqayê navê wan hîn Kurdin niha xana nifûs li Reqayê sê xan hene jêra dibên Hemîdiyê Çeraksê Ekrad ev bixwe isbateke bajarê Reqê bixwe şikevinde Kurdin. Hevdem digel lawazbûna rejîma Sûrî û vekşandina wê ji Reqa di 2013 de hêvî li cem xelkê deverê çêbûn û dest bi çalakiyên xwe yê Kurdî kirin lê ev derfet dirêj nekir. Mabêna me û Cêşilher girê spî da xweş bû. Partî me rabûn mekteb tê da vekirin ala me rakir ku dura piştî Cebel Nesra hat. Cebel Nesra hat tengî çêkir ew kir dura piştî Cebel Nesra Daeş hat tengî çêkir ji me ra dawî kir malê me nehev kirin talan kirin me ra dawî kirin tebe eşîrê Ereban. Eşîrê Ereban hinek pêra rabûn bûy peran. Hinek pêra rabûn jê tirsiyan. Hinek zatê berê xwe pê rabûn. Xewnin ku beriya çend salan kenê xelkê pê dihat û bi tenê bi xeyala dihate naskirin. Îro di berastî. Eyşê xelka girêspiya ku niha li Hewlêrê ye nimûneyên xewnên rojavayiyan dibêje. Berê me yekî hîn em zar bûn ji Kovanî digot me xewnek diye. Bes min baseke xwe bikiriye mavênî Kerkûkê Kovanî bişixuliya. Me qere dikirin me digot em bi xewna da wayî nabînin. Elhamdülillah xewna hêdî tê ciye em tê bibîne. Kêfa serkeftinê û vegerandina girêspî dilên spîyên xelkê deverê reş nekir. Piştî bihîstinan û çeyên kontrolkirina deverê li Erebin bajar pirsîn. Gelo direwşa zehmet de çawa kirin. Hinek a digotin YPG xelkê Ereb koçber dike gundê wan dibe zeviyê wan şewtînê malê wan şewtînê min telîfon da ji hinek a ji wan ra yek ji wan parêzer Brahîm Bello ji Erebe ji xelkê girêspî min jê pirsî sedema koçberiya wan çi ye min ji wan pirsî got ev rastiya vê tiştek tune em girêspî bê cê şer e
ام ج ترسا زاروکی خو و ج قربونا شر ام جبر نبن قربانی ام درد کبن بری خودن سینور ترکی کس و آلین کو نخوازن دورک سربخویا کردی چه ببه گرنگی خالا گریدانا کوبانه بجزیره و دزانن جبرویه که به ترس لسر وی مجاره سکنین و بخورتی بحثا بزوره والا کرنا دورج عربا کرن کو اویک جعالیه هزن کردی و تیرت کرن. پنابرین دورا گرسپی دبیجن. کنترل کرنا دورا نه تنه هیوی آوان جبو و گراوان جمال و ملکواره ودگرینه. لیبله کنترل کرنا گرسپی خونه کنتویه یا خلک روش آوای کردستانی دا کجاره کدی دو هرمین کردی به هفره ورنگریدان پشتی سیاستا گوهرینه یا کوب دهان سالان بره ودچو. رنگین شر رو داو هوله.